moja tetka ili kako sam poželjela da odem vozom iz Lazarevca do Rakovice. Zove se Vitomirka. Sad mi pade na pamet da možda njeno ime o njoj najviše govori. Život miri. Miri se sa životom i sa onim što on donosi. A smirenost vrh je brega ka kojem bi trebalo da idemo. Dolazeći iz Podgorice vozom, promašila je stanicu u Lazarevcu i otišla za Beograd. Bez telefona. Javljala nam se sa nepoznatih brojeva dobrih ljudi i stigla nekako nazad kod nas u podne. Na našu brigu odgovorila je oduševljenjem, a uz crnogorski naglasak, tačnije zetsko-južnosandžačkim dijalektom. Kad bih ja viđela Rakovicu, koja ljepota ove selte Bože. Stanica Vrbovno, stanica Barajevo, kakva priroda, kakva ljepota. A što je kondukter dobar čovjek, ne bih ništa više da kažem. Ona vam se predstavila. Ona me je naučila. Kad me snađe manja ili veća nevolja, pomislim, kad bih ja videla Rakovicu.